Nakajingyat lat ke Khuborjylla wadikian baladepan Pynksan daka Iingbishar badon burom Meghalaya High Court habayade berkinong sengkam lajong kamtam habayade berkinong bu wine store nakaliang uwe na pedeng kinong bu wine store uba sam kam tiding do ulami Shakhmat ban penpau ya kajing lengo ya karukom le ke Khuborjylla habakran bakilat pathai Khubor ka arpo artarik jemang ha Shillong Press Club nakaliang uba sam kam ti uloong Mari penbenar ke sorkar ban penterikam ya ka Integrated Excise Management System hapo katanat jang ke Excise Department nakaliang jang u ulada ban file da ka Right to Information badru uladon ki weipat ki khun ki balalet ban tiet jingkhang sha Meghalaya High Court namar ya ki babun ki kam la shimno da ka CTEL Info System Private Limited ha ka babun ki kam la penya da UMP Singhania da ka bakhate hado 100% naka 4% kabakyo nong. Kumta, ulong baka Iingbishar badon burom lengba ka jingsyong bishar kaba hadu nyausin kashime karai da kabaong baka sorkar kala ban shnaya ki policy henry kamdei pat ban kata ya ka 4% ka jingyo nong kitrai nong bu dukan wine store. One shakanika press briefing mo. Kuman usut mau yang bisa isin dari mau ni benar ada kadang kowe right to information mga file mga habay but jing implement ke government ya ka integrated excise management system but hakatu ka RTI bun mangi yakran kowe ko ba shay mo to kolong ba ka jing wan ra jong government ya ka ni integrated excise management system ha excise department ya ka pakam ka shimno ni ka settled info system private limited ka ba kumbang suntu mata ki penyak ini ki MP Singhanian company ani ka care of Eldorado building Jill Road ti ang tuing isutu pa 100% na to ka 4% ka profit margin jong ki retailers la ano sa kanila City System Private Limited ti haka bidi kani komenta nakaliang ka East Khasi Hills Wine Dealers Association ngamdai member jong ka East Khasi Hills Wine Dealers Association ndre nga subatay ki kam ka ba ki klaya marnga ya kaju ka pangingiya kajing file jung ay ka RTI baka jing ya jung ki court along no ya kaju ka subject tingar ma page wa kuno ki ya ki kam ti ya kani ka rah ka baka shim ka government nakaliang ka East Khasi Hills Wine Dealers Association kila challenge po Honorable High Court Division Bench ti Hadien nyusin jong ka hearing ti ka court ka judgment ikini judgment di kwa pila banyo na public domain kung mga lengar nga extract ng public domain nga what ng internet na yo but hakani ka Honorable High Court ng Meghalaya Division Bench ka court ka Pynksan ni kini East Khasi Hills Wine Dealers Association ha ka ba ka judgment na pipet lingba ka to ka court order ka point number 1 kala Pynshai ba ka court ka siya ka kaong ba ka sarkar kala kanora kanu ka policy hakani ka excise department tang ba kamday banta pade taka 4% profit margin jung retailers kabamot ba ka sarkar hapan abe i retailers ya to ka 4% profit margin but kala penrem no ya to ka ianan kong pikira penpla nak arpo sa khasan timenta ka government ka high court ong yang abe ki to ka 4% te Hadien jong kani ka rai nakaliang ka sarkar i let pade ba appeal sa apo Supreme Court te hapo Supreme Court kadi ka jui ka Division Bench te Supreme Court ikot ya hearing haka new tarik April harjar akun riu te hato ka hearing balibong i masang khot hearing Hadien bikila eta ka tu ka ni nakaliang jong ni Mr. Amit Kumar Lord Advocate General jong government upan ma no ikot withdraw no ya kani ka special leave petition but kumba kami ka judgment hi hakani ka Supreme Court judgment ko bangala yo pan lingba ka internet ila athwa ni ba Mr. Amit Kumar Lord Advocate General seeks permission to withdraw the special leave petition. Permission as sought for is granted and the special leave petition is only dismissed and withdrawn. Abapaw ba hapo Supreme Court ditang sisini biki khot ka hearing hantu amtip ki Hadien ba ka tu ka ni kajingitay panma no Lord Advocate General jong ka government tika dismiss na case ka bapaw ba laksan ito ka aray yung High Court po Meghalaya High Court kanang ni ti nakaliang yung nga hinti mo namar ba Honorable Chief Minister di ba sampam ka qualification yung guru ka pala
kabla yar kabla client tinggi nang mun baik ba can follow ini ki code order te nre ha ni ka kalai tarik umi pada kami kesan ka we ka notification ka ba peni ba ka profit margin jom ini ki details nak kalian government ki ano khatsan Pynksan persen te ki khambon yak ta ka code order ba ka code bana apa persen ki ai man nak kali khatsan persen te kani tu pinai moh ngai di kum ki basang kam na jong na ka business ka jongi ni contribute sa ka revenue jong state exchequer ni pinpahu yak pelayaran jong sarkar jela da ka ba ngisi 1% ka tax na ka diesel ka lai 1% ka tax na ka petrol ba lai 4% ka tax ngisi shikini na ka MFL na kini meat foreign liquor te gini ki khajna ki bengilom pulang jubatay na ka pors ka por kidai ki ba pinpahu yak pelayaran jong sarkar jela ha ka ba kadan kam ka sarkar jela ban siu ya ka tulok jong nang tri sarkar Tingi haban sutu ni bawat ki MLA minister ini nang tre sarkar hi. Te ba ya ka tulok jungki la penbiang nang ni pi kile ek ni kam pa long kumba wat ya ka bah ka jungi bini nong ru kisno magi ke. Te da ka long hani menta ka bu jingi amingi menta ngi tre kum nu da ngi shimno ta ka profit margin ka jungi. Yang sam ni ha penang kon start ikun kiti kibun ki jinglut ki jingsep ki jungi tilada ya kata kabangi dei ban yo nong la sha streamline no dek ta ki prui ki badan na Khubor ya ta bangi yo nong la sha nong kum no la sha knyat no dek ta ki prui ki badan na Khubor te ka sabu jingi ya pade ni ki upcoming generations ni ki kun sama jungi benangwan ki masade ki nong trikam na jong te kumbang adang i dang shen pat Khubor ngi geju kejai ki nong kai Hawangi Hadien bikin ngi kai la job lingba ko put floru ngi ba sarkar kadang penjelan ta hok ka jungki ta ju ko wanang bat ngi ngi nei basa ko wi ngi kai ka baja bat honorable chief minister jungi kumakiong tin phreng along ba he has favoritism for some selected businessmen mga GE nakapor ha ki la patay Khubor bagi datang ka tu ka ningot ki bayo ikikam ti dakalong ni kerkom nai kalong kumba honorable chief minister ulat rai no ban menteri tan mentai tu kinjat ngot de kelom perkhacu ke de kibun pelang jadi lok ta kanong rem kawan ni pi ni ting situ ai kan ka ai kia tu ki wan dealers ma mo wat ya ka jiok ka di bunyok saka ni ki ai no sa kecil tigurusment piso pun no hadu kono ka saka jela ko no ba kono pai ba du ni ni pi kumbaga keren pi nadu persin ke menikong hi ke pilayat mai ke kam nei barang tu por bang file RTI ngadang sio tang itu information tengawan pen i pi yang ni te anda kala ayat ya kani ke kam Shakhmat dei te ban ngabut dia ni ke jingya jom ni ke association ha ka bede untuk put case am ngasa sutu kaswan ka biga picture wa kani barak khoi ke di adi ke tang ban sio yo ni brio we ke ni singganya barak khoi itu hang ni secretary yang ni di MP singganya Mahavir Prasad singganya basai ni kani yang ni di Urmila Devi singganya bani stu ini di kimikpa jo Vikram singganya te control dengan ni ka whole gi mangni nei di Vikram singganya te kala Shillong no this whole exercise kile just at the behest of Vikram singganya kan nomor pe Hadien ba kala ada rai ke kod nei yang situ pi ke beja te lada ki shim yang tu ka rai ke kod ki hapana 4% Bemut ba yang kani ka 100% ki bagi mut ban ai Vikram singganya ki hapan manage no na way Ti takadaw maksudku bakin penuhun yo biang ni ju yu brio am ya kai bakal ada berai ke kod bana 4% kidang banyak sebenarnya tu 0.1% bagi wa penuhun bi ta shmat Kali ni bi kai go pi kwa ala kan ke jing li jong kini ka khajana na pi ki buju siu sa sarkar Begini, kumbang apa type yang IP yang ahi shmat nomor ni dan bat petroleum business, bat liquor business. Dan kini berarti kumbang kalong mentahi di kini berpuluh yang pelayaran jam sarkar jela limbah kani ke Meghalaya value added tax. Kumbang apa type yang IP 1% nak diesel ngisiu ke MVAT, kat lai pun 1% nak petrol ngisiu ke MVAT, bat lai 4% nak MFL nak ni ke cap rank ngisiu ke MVAT kini kita tek tang ban pen biang yang sarkar jela na manta ban siu tulok ikinong tri sarkar te kumbaga nang yakran biang tu basngiru ya kai ga bakiki kinong kai te manta pemakaja ni nei lalong no kata ya kani ke present notification baka government 15.5% tengang isu tu ba 4.5% kala ayat sa tawri simat te dikatakan
mula pun bau kisah ke salah ayo lum tang wei brio ko lawi tang hiti kiba no kiba dan tingi dai berki Kan kaba kumbaga pau ya kan ni hang ni takalong tay kan. Tapi napai ki business ki dan hi ki selected businessman ki bagi subok kung kam kontrak. Kam kontrak kung mangi manakan ni mo mangisi ini tigi perlu kontraktor ki juya keren wat kimi kami dia wat manakan ni per kami tu lumpong deng isu kami ke kerteng jung tu badirai. Te pindapat lah nyoba badirai ni dikram segania ro bisi kam kontrak baik. Te pindapai pada sakit ki big projects kami manakan ni limbah kalat hai Khubor mo Shillong Times kiyo kitang itu di Hyderabad based firms dia dikatakan ke bujing pada kami gitu ki perlu kontraktor ki bala Khubor menteri ni kam teh dia kata ka kom kan dalong kata dalong kan kantor ke bujing pada ini local businessman nang ni kan si ingin ya ada ki kam ki bagi ngitai lah bisa streamline lut ke profit margin jungi ki beri badan Khubor ka ikhl tiak jupi kalau ni tiak jungate ngam nang su banya nomor ba pet manakan ni ngalak dia itu ke RTI junga dengan iba nak kabaguram nang ke session kila dia ikut of law kila ada job apa honorable Meghalaya High Court ketar ke division bench tipor bak appeal ke government apa Supreme Court lu kila ke bode ke long tu ki job yang ini nomor withdraw no advocate general jangka government of Meghalaya ker pun justru jungi kila di ban buram baik itu rai High Court